nya cars papa tenam IGP debra mo friends say IGP what they say IGP John mama ni na baba na police mu twika papa ibi ni e crackers bremo Ghana fo amutia colony amu complain John mama ani NDC dia konwa so 27 years ni e cracker na Ghana mo ko arrest ya ni mo fa taxi na mo high taxi why na police for mo ba mo tibi santa ne papa e de nkrama di mochi e de aponko e tina so di mochi enante police for na mo wa pese abobom ho John mama ni NDC ba na ana mo ntia 11 Ghana fo mo ntia ni to kwa ya magimi o ye beti obi krom ye be sua de ekoso e kuro bi na ni patriotas Ghana de so patriotas o se da bi amo Ghana for them mo ba prepa hey ye mo bi emre o we will not depend on government. Me sitting here, I don't depend on the government. I depend on my hard work. Me a cracketwa we theaters. Na me account on chiro. Mo yo kwase ampa nyini baako. Akwa dem say, e kura yesi ni hiri wom ni Gyimi de. Me wu kuro no nipa wom, wutim se mpanifo wom nyina Gyimi. Ene yetimi si akwa we hene. E wa asantemam. E kura akwa we frum. Ekura akwa we film enipa wo mu nyina Gyimi ena mo tell me yesi we hene ena mo no te wona we di o mu so hene akwa we ya friend say ni be che mo taxes na kufu ado yusu no o se ma ko school su Gyimi mo se ma ko school su Gyimi mo na kufu ado taxes o yusu refresh Ghana system mo na kufu ado taxes o yusu what the refresh Ghana system wo nguru mo se me nguru Minkuta degree, minkuta diploma. Na Akufo ado hu se Ghana no. Ekuro bia be koso a ekuro bia be di ye. Ekuro bia sika wom no banking system. Enti ba omi na Akufo ado wom ye supernatural genuine. Ba omi Akufo ado ban they are supernatural. Au se Afrifa. Afrifa ko bank. Ena Afrifa ko bank no. Afrifa chere Ghana for say. Odi sika efa bank. Say de nya 11. Mo se mo Gyimi. O se na Akufo ado atreke mo. So mama, won say this for na ado atreke mo. Say musika Ghana sika na mu wiafa ile. Mu wiafa mobile money no. Say mo de befa bank. Ye betimi a trace mo busy. Simon say na Akufo ado smart. Mo se ba o mi smart. First no Ghana ni fa ni sika ko bank. Intina Ghana bank egu. And this is for good Ghana bank because we are scared at the good them. So mama as a president, if we are Ghana sika egu an krem, yes in them. When we are Ghana sika Flaster house, yes see the ankre can na chiko do mama fie. Ya the ankre na chiko Ghana sika eko do mama fie. O free Flaster house. Ya the ankre and sika gum ya chiko kam na kai loduko. Mo se na Akufo ado ne ba omia mo adwene ni nyansa edi bu o man se na ado ne ba omia wo ya Ghana ni a ko use kan 11 ko yi me tie me kura me tie South Africa na ene ma send this ka be 4 me check 11 kura e dey 11 ma send this ka be de ho weje eyensa agbade weje de odi beto de na di wunim sika ya send yensu 11 wo na me kota cement am se yatum 20 ren yatum 2 cities yatum 1 city me mu amoti abroche kwa na musin mu amoti abroche kota cement yatum 1 city wosu ene Ghana sika na musi ko soro na mudidi abana teme e ba fom na Akufo after 11 no mbo udi Ghana be 11 di enchamo do mama and this for that is why I tell you say you don't have a vision and this is vision. Say muja call the way kwasiere na no wi. Our power FM one what defend the NDC government. Mama check na kunu some radio station. Kwasiere wa kwatena power FM one what defend the NDC government. I said you are not Ghana no na NDC one e ho toye. Kwasiere friend Afrifa. And no check Ghana for say or bank card or you ni sika bank. Enye 11 aboa bank yete. Na do bowra bank one na Ghana bank kromonte Ghana bank kromonte nketenkete e kromia wo bia send sika ba to account me beto say boom
ha me sika bato account na me say bie account na me hwa na me yesu bra oba ne dey wuri sika no me o wura me dem ade sika wo mu no eno no kra no bank fo de bia aburoni na natin dem to aya bank fo yi bi and so still SS Carrico Bank because say per bank statement per bank statement me obi krom wa bra me nip statement ultimi obi krom wa bra untua tax usika no de ko Ghana obatua usika no de tra krom obatua wo to ade obatua enti ese ko account Ghana fo atwe sika nyina na kogu mobile money so ena mudi jimie ena yedi jimie mobile money ena ye mo bank. You people are not smart. You Okatakyie Afrifa when you smart. John Dramani Mama when you smart. Both NDC parliamentarians, you guys are not smart. And we are singing NDC for Munim Sadia. And we are singing NDC because of say as a leaders to rule your country. So country Makoswa. Who tax system will be and digitalization. Now France and to Abamon. John Mama France and to Abamon. Katakyie Afrifa Ghana force or no yentiano. Katakyie Afrifa wunim che wabon. Krache mutu kwa Gyimifuo. Mutu kwa Katakyie Afrifa mutu kwa Gyimifuo. Because mutu kwa hunko siache mo Gyimifuo. Medi matam because mo Gyimifuo. Katakyie Afrifa, you people are telling us that you are fighting for Ghana to progress. Not me say you are fighting for your stomach. Can't you stop your stupidity? And then that is why I call him a good government. That is why I sit here and I fight for Kufuor. Nana Kufuor me janka bi ko school. En kanene janka swapa opa. E janka ya house boy. Yemu bi enim de Ghana na tie. Ene Ghana obi be sua adwuma kra na fom. Ghana ni be sua adwuma na fom. Wo Katakyie Afrifa as a king wo so yo ohene o. Wo fra ohene. Wo fra ohene. Ohene muwa. Na twere wo man koso ho a wo betra wo se face country. And the face country Gyimifuo na dey face country. And the Gyimifuo and na Katakyie Afrifa dey face country. And the face country for am so re 11 muni nyansa na asema Gyimi. Face country for e dey na face country. Wo ti abrochire sika ho abrochire abanchire bibi ma ho abrochire wo abanhwe aboa wo ya aboa na wo ti abrochire wo ka cham se wo ti abrochire aban ma obasika wo abanchire ka e dey na di ka enyi obi tasia wo tua South Africa tasia kromeni e ko delay South Africa ni ko delay wo ka na ni ko tua tasia krache wo kura wo tua because a line e bo no we need time and to be tiafa what count system na what tiafa wo ko South Africa for we are mon ko baby mon fragana for South Africa na mo musum e true man change ya sala ko tiatas wo bia wo tiatas so ko tene tax return dan ni nim dia friend tax return Katakyie Afrifa nim dia friend tax return John Dramani Mama nim dia friend tax return wa Ghana for sika dia di e Kufuor bia Ghana for ni tiatas na mfa ban system na wo se wo tiatas wo ya be adwuma to tax na Ghana be adwuma